Iby'amatransfer rero ntago bijya byiburira. Ikipe ya Al Hilal yari yamaze kwizera neza ndetse n'abafana bagiye batandukanye bizeye ko Victor Osimhen agomba gusinya muri no ekipe cyane ko yamwifuza kugira ngo ajye kuyifasha mu gikombe cy'isi cya Maghreb. Ikipe ya Al Hilal yari yemeje gutanga amafaranga menshi ashoboka kuri no mukinnyi Victor Osimhen, aho yifuzaga kumuha akayabo ka miliyoni 25 nka salary cyangwa se umushahara we wa buri mwaka, nakayabo k'amafaranga menshi n'amafaranga y'amayero. Uyu musore rero byarangiye yihakanye Al Hilal, aravuga ati rwose nta gahunda yo kujya mfite nkuko ibitangazamakuru bya siporo biri kubitangaza ku mugabane w'Uburayi, ahubwo ari kuvuga yuko rwose yifuza kwigumira hari i Burayi mu makipe yaho ngo abanza akina umupira yitonze, ibyo amafaranga bizaze nyuma. Amwe mu makipe afite amahirwe kwegukana Victor Osimhen harimo ikipe nka Manchester United. Abakunzi ba Manchester United murumva ko rwose mwamugoye hashashe, kuko uno mukinnyi Victor Osimhen muramukeneye cyane. Nibaza impamvu Galatasaray yagumanye no mukinnyi kandi ari umukinnyi w'umuhanga. Reka tubitega amaso turebe aho byerekeza. Ni amakuru ya transfer n'andi makuru yagiye atandukanye y'imikino kuri Trenova TV. Nitwa Kim, guhaye ikaze. Ikiro amenya ikipe ya Arsenal ishobora kuba rwose iri mu bibazo byo guterwa agapapu na Real Madrid. Nakubwiye ko ikipe muri transfer window iyo tuzi ko Real Madrid iri gushaka umukinnyi, andi makipe abaretse Real yakumvita mushaka ukaba ari bwo umwataka. Real Madrid irifuza umukinnyi w'umuhanga cyane, ariko bivuga yuko yari yaramaze kuvugana n'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza. Nta wundi ni Zubi Mendy. Biravuga ko ni umukinnyi wundi w'ikipe ya Real Sociedad hariya muri Espagne, ikaba ari n'umwe bakinnyi bitwaye neza mu mwaka ushize w'imikino. Uyu mutipe rero Zubi biravuga ko Arsenal yari yarateye rwose proposal hakiri kare isaba no mukinnyi, ariko Real Madrid yaje kwitekerezaho neza binyuze mu mutoza mushyashya Xabi Alonso. Aravuga ati uriya mukinnyi aramutse avuye muri iki gihugu byaba bibabaje kuko turamukeneye muri Real Madrid. Ati nagiye mwitegereza minsi mike mazanga ndetse n'ibindi bihe ku mashusho, nzagusanga ari umukinnyi dukeneye hano mu ikipe ya Real Madrid. Reka tuze gutega amaso se Arsenal iraza kwigondera uno mukinnyi Zubi Mendy cyangwa Real Madrid iramupapura birangirira aho ngaho. Turacyabitegereje ngo turebe aho byerekeza. Ikindi wamenya nyuma yuko ikipe ya Al Hilal iraburije cyangwa se ibuze uwo mukinnyi yifuzaga, nta wundi ni Victor Osimhen. Kuri ubu ngubu iri gushaka undi musore rwose umeze neza, uri kwitwara neza, nta wundi ni Angelino, n'umukinnyi w'ikipe ya AS Roma, akaba ari umukinnyi wigaragaje neza. Bari gutanga akayabo ka miliyoni 22 z'amayero. Ese AS Roma iraza kurekura Angelino muri Al Hilal? Yagenda akirira amafaranga akumva ko yasigira neza. Al Hilal ikomeje kuraburiza, ikeneye abakinnyi igomba kujyana mu gikombe cy'isi cya Maghreb, kuko buriya igikombe cy'isi cya Maghreb gitandukanye na shampiyona ya Saudi Pro basanzwe bidagaduriramo na za Al Nassr. Agomba kumenya ko bagomba kubaka ikipe ikomeye ijya mu mikino mpuzamahanga ya Maghreb. Ngayo nguko. Reka ubwire indi transferi utaruzi. Umukinnyi witwa Clement Lenglet wa rusanzwe akinira ikipe ya FC Barcelona, biravuga ko agomba kwerekeza muri Atletico Madrid. Byamaze rwose kuba urucabana byanzuye yuko uwitwa Clement Lenglet agomba kwerekeza muri Atletico Madrid avuye mu kipe ya FC Barcelona. Akaba rero yasinye amasezerano azamugeza muri 2028. Niba ubyumvise neza, arasinya imyaka 2 abundi agende abakinira ino ekipe. No kuvuga ngo azakina sezitaha niyikurikira, ubundi 2028 abe yarashakisha indi ekipe cyangwa yogira amasezerano bitewe n'imyitwarire myiza azagira mu ikipe ya Atletico Madrid. Bimeze bite hano mu Rwanda ko ntarabona umukinnyi uva muri polisi ngo aze muri Reyo cyave muri yagiye muri polisi? Bimeze bite mu Rwanda transfer ko mucecetse?
hanyuma reka twihutire twigire kuri Ryan Sheriki kuri Man City byanzuwe detaye z'amafaranga byifashe bite. Sheriki ubundi icyatindije transfer ye nibijyanye na medical test, ariko nabyo biri kugana ku musozo. Witwa Sheriki ndavuga ko agiye gutangwaho rwose akayabo karega miliyoni 41, kuko ubu ngubu eshatu zamaze gutangwa bigendanye ni byavuye mu myanzuro y'abaganga muri test yakorewe y'ubuzima. Asigaye 35 zigomba gutangwa ahita asenya amasezerano mu kipe ya Manchester City. Ariko tukiri mu Bwongereza, abakunzi ba Chelsea mumeze mutwitwa Mamadou, ariko nivuga Mamadou niwumva umukina muri APR mu Rwanda yitwa Mamadou Sarri yamaze gusinyira ikipe ya Chelsea The Blues. umutipe baci bamumenye mu mikino ya UEFA Europa League. Umutipe Mamadou Sarri yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 8 agiye kwibera mu ikipe ya Chelsea bihoraho, kuko amasezerano yazamugeza muri 2033 naba nta gikuba cyacitse kindi azaba kiri mu ikipe ya Chelsea. Akaba yarasanzwe kiri mu ikipe ya Strasbourg. Abakunzi ba Strasbourg mumeze neza, abakunzi ba Chelsea mumeze neza. Urumva ko utwa Mamadou Sarri kabisa ni transfer nziza ikipe ya Chelsea koze. Ikipe ya Chelsea kugenda yubaka yicecekeye mu mwaka utaha wa sezo izaba iri kubica bigacika. Byarabibabaje cyane kubona rwose yisanze iri gukina Conference League, ndetse rwose ikabura muri Big 4, ikaraburiza neza ikazabura mu mikino mpuzamahanga ikizakina n'umwe y'amakrebe. Kuri ubu ngubu rero iri kwiyubaka ngo irebe ko yakisubiza ijambo nk'iryo yahoranye, guze ko rwose 2021 ari ikipe rwose ikubita itwika yaba muri champion ndetse no muri yego munyanganire. Ubu rero ukuntu bimeze, abakozi ba Chelsea mwakecinye cyara kuko ibintu bimeze neza cyane mu ikipe yanyu ya Chelsea. mu yandi bakore kuvugwa, reka kumbwira ko mu ikipe ya Manchester City byifashe gute sasa. Iyi ni ikipe ihora ifite amakuru menshi kuko ni ikipe ifite amafaranga n'abakinnyi benshi bifuza kujyamo. Witwa Tijan Lendas uretse ko byavuzwe cyane uko agomba koreshereza mu ikipe ya Manchester City. Byamaze kuba confirmed, yamaze gusinyira ikipe ya Manchester City nkuko ikipe yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga zayo. Ese abakunzi b'amakipe y'Iburayi murumva amakipe yanyu ari kwitwara gutera? Ikindi wamenya, abakunzi ba Real Madrid ntago nabiringagiza. Icyo wamenya nuko ikipe yanyu yatangiye imyitozo. Ikipe ya Real Madrid witwa Xabi Alonso yabwiye abakinnyi be yaba bashyashya bari kugura ndetse n'abasanzwe gati nyabona muze twongere turebe uko bimeze. Abwo rero abakinnyi bari baragiye no mu makipe y'ibihugu bagomba kuza bahitira mu myitozo. Abambere bo batangiye imyitozo kuri uyu munsi. Yitwa Xabi Alonso muri Real Madrid, nta mikino afite, arashaka gukora agahigo agakuraho amateka mabi y'umwaka ushize wo gutsindwa na Barcelona mikino irenga igahe ndetse ananyagirwa. Arashaka kubaka ikipe rwose yisubiza icyubahiro nk'icyo Real Madrid bundi yahoranye. Ikipe yitwa Copenhagen naragenda gato irishaka gusinyisha umwana w'imyaka 17 midfielder mwiza cyane yitwa Ahmed Mola ni Ahmed Molobu. Umwana wo muri Maroc yitwa Ahmed Molobu, akaba ari umwana usanzwe abarizwa mu academy ya FUS cyase FAS Academy. Akaba ari umwana rwose usanzwe akinira under 17 cyase akiri mu kipe y'igihugu yatarengeje 17 ya Maroc. Akaba rero bivugwa ko agomba kuzatereka umukoro ku masezerano mu kwezi kwa 8 bidasubirwaho akinjira mu kipe ya Copenhagen. Rwose ndiko bimeze n'akana kagahanga cyane kari kuzamuka neza. Abantu baje kuvumbura ko abana bo muri no myaka bari bafite tala, bafite impano, no mpamvu ubona rwose ibintu byabaye bicika. Amakuru y'imikino ni menshi, transfer zone nyinshi, turadora tuzibageza isegonda ku yindi. Do like na comment kuri Train Nova TV. Ndagushimira.